Nanone kandi igihugu cy'u Rwanda cyongeye guhereza gasopo ikomeye cyane igihugu cy'u Burundi kiri kwijandika umubano uri hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo utari mwiza, igihugu cy'u Burundi rwose gikeneye kuba umuhuza, kikaba cyahuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungire yatangaje ko nubwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangira inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, adakwiriye kugira uruhare mu buhuza mu bijyanye n'ikibazo u Rwanda rufitanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko igihugu cy'u Burundi kibifitemo uruhare mu bibazo biri hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Reka twinjire muri aya makuru neza. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu gihugu cy'u Rwanda wa Samji Official, kora subscribe kugira tuzajye tubana buri munsi mu makuru aba atandukanye abavugwa hirya no hino, yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mu nama rero ya 39 isanzwe ya Africa Union y'abakuru b'ibihugu iherutse kubera Addis Ababa muri Ethiopia, nubwo Ndayishimiye yahawe inshingano zo kuyobora uyu muryango zigenda zihererekanywa hagati y'abakuru b'ibihugu. Ngira ngo ni ibintu muzi, buri mwaka niko hajya igihugu gisimbura ikindi cyari cyo. Rero igihugu cyari kigezeho ubu ngubu ni igihugu cy'u Burundi, akaba ariyo mpamvu Ndayishimiye ku uyu mwanya ari we rwose yicaye ku izi nshingano, ari we uri kuyobora umuryango wa Africa Union. Ni inshingano rero yahawe mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje intambara ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho zirwana ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo za FARDC. Ni mu gihe kandi umuryango wa Africa Union Ndayishimiye ayoboye kuri ubu uri kugira uruhare mu guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'iyi ntambara iri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uretse rero iby'iyi ntambara, u Rwanda n'u Burundi bifitanye ibibazo bishingiye ahanini ku mikoranire ya leta Bujumbura n'umutwe wa FARDC. Ibi byose rero bituma hibazwa ku hazaza n'ubu buhuza bwa Africa Union igiramo uruhare, mu gihe Ndayishimiye uyiyoboye afite uruhande ahagazeho mu makimbirane ari hagati y'ibi bihugu. Ngira ngo rwose ni ibintu muzi ndetse ntabwo ari ngombwa kubitinda. Ni ikibazo rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabajwe ku wa kane mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ari kumwe na komiseri muri komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi East Africa Union ushinzwe uburinganire, kwitegura no guhangana n'ibibazo. Ndetse Hadaji Rabiba, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko nubwo u Rwanda n'u Burundi ari ibihugu by'ibituranyi ndetse bihurira mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, uyu munsi bifitanye ibibazo bya politiki. Ati u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ntabwo bimeranye neza, ndetse agira ati u Burundi n'igihugu rwose cy'igituranyi kimwe rero n'u Rwanda bifitanye ibibazo, ndetse n'ibibazo bigomba gufatirwa umwanya bikaba byakemurwa. Ati u Burundi rero ni igihugu gituranye kimwe n'u Rwanda, kikaba n'umunyamuryango w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ariko nk'uko mubizi u Burundi bwafunze imipaka ibihuza n'u Rwanda, ndetse ikindi ari nacyo giteye impungenge, u Burundi buri mu ntambara iri mu burasirazuba, ariko mu buryo bubi, kuko bwashyizeho bariyeri ku banyamurenge muri Minembwe, bubabuza kugera ku masoko, ibyatumye imibereho y'ikiremwamuntu irushaho kuba mibi. Yakomeje avuga ko hari ibiganiro by'ubuhuza hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyizweho na Africa Union. Togo igirwa umuhuza ndetse ahabwa n'abandi bantu batanu batandukanye, bose bagomba kuza muri iki kibazo kiri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba umuhuza bafatikanye na Evariste Ndayishimiye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko aba bashobora gukomeza inshingano zabo cyane cyane mu bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Washington
disi u Rwanda rwajyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyizweho umukono, ariko ashimangira ko nubwo u Burundi buyoboye Africa Union budakwiriye kubigiramo uruhare kuko bufite uruhande buhagazeho muri iki kibazo kiri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ugendeye kuri ibyo ubona ko bikomeye kuko u Burundi nubwo bwagiye ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bwagize uruhare mu buhuza. Dufite rero ubuhuza bugirwaho uruhare na Togo bwashyizweho na Afurika yunze ubumwe, bihabwa abantu 5 bafasha mu biganiro. Dutekereza ko abo bantu hamwe n'umuhuza bakwiriye gukomeza akazi ko gufasha impande zombi gushyiraho mu bikorwa ibigenwa n'amasezerano ya Washington. Burundi rero butabigizemo uruhare kuko ari bumwe mu biri nabwo ari bumwe rwose mufite uruhande bihagazeho mu kibazo u Rwanda rufitanye na Kongo. Kugeza n'uyu mwanya igihugu cy'u Burundi gihagaze ku mwanya wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo yuko u Burundi bufite ingabo zitari nkeya ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bufasha kino gihugu kurwanya umutwe w'iterabwoba wa M23. Kwa 11 rero Mutarama 2024 u Burundi bwafunze imipaka yose ibihuza n'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha umutwe wa Red Tabara utavuga rumwe na Gitega, ibintu u Rwanda rutahwemye kugaragaza ko ari amakuru adafite aho ahuriye n'ukuri ndetse ko ari ibintu by'ibihuha. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi warushijeho kuzamba ubwo iki gihugu cyatangiraga gukorana n'umutwe wa FDLR mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Nyakanga 2024. Intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi zahuriye muri Zanzibar mu mwiherero w'abayobozi bo muri Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East Africa Community. Icyo gihe impande zombi zagiranye ibiganiro ziyemeza gukora ibishoboka byose mu kuzahuza umubano w'ibihugu byombi. Rero uku guhura kwakurikiranye n'inama ndetse n'ibiganiro bitandukanye byagiye bihuza leta y'u Rwanda n'u Burundi, gusa kugeza ubu nta gisubizo kiraboneka cy'iki kibazo kiri hagati y'igihugu cy'u Burundi. Reka rero nkubwire we twabanye ukore subscribe duhuriye mu yandi makuru rwose ari buze gukurikira aya ngaya. Nkwibutsa yuko ibiganiro nk'ibi ndetse n'amakuru abavugwa hirya no hino ari akagaruka buri munsi kuri YouTube channel ya Sam G Official.